Deputy Commissioner jangka Southwest Khasi Hills District uba Lingwa mentaga sngi ke artere ujeliu arhajar arpulai ulakhat yaki association nong oddo masi bat nong oddo snyang hapo ka kamra terekam jong hadisi office maukerwan kintubru iki doktor jeng kimrat jong ka office veterinary banyatai halor ka jingmi ki jingpang hakimasi bat kisnyang habaya keren bat udisi ka Southwest Khasi Hills District Ulaong baka jingpang ki masi ka jorbha haki Henry Fulai tali kishnong Henry kan diga jingpang kam dan ka jingkta ki pat ba lada ki ba me ka do masi kumju ru ka do asnyang shushu udisi ka Southwest Khasi Hills District ula pensyai ru baka ni ka jingpang masi ladakin sumarno bat ai dawai no tang hadien lai tayo kila ban yo khya no namar ki dawai mentai kila dan ki badai pet Yakimerat, bad yakimasi ki bampat yo apang labatha ekatanan office ki bapet yakimerat ka veterinary bakin penbiang ban ai tika no. Uba Lingwa ula kentui kinong di do masi bat do snyang baki di ban oddo bet tang yakimasi ki snyang ki bam dar jingpang bat shushu ula ongru ba kaladan ru ka jingbatha na sarkar yakinong di do bakim de shu bandang wa pathar yaka do baladap on hakmat kidukan namar kapenlong ka jing isat mat yakibrio. Ini kan tasi dan lain lagi agenda. Kau agenda ni akan sekarang kini ki kata Jepang jogi masih, Jepang ada masih. But nak kalian jogi doktor veterinary regula pencai bagai ni Jepang jogi masih. Kalau kata haki Henry Fulai teli isnang jongga Southwest Khasi Hills, nada pada sadli masih kelayan Henry. Kini kani ke Jepang kam tak ya udah. Su yebet farmasi mereka nom spread baca beriu. Jadi wala kata ru ngila betah ya kita nom do si ba kembet banot ya kimasi bapang lada lap kimasi ki badan kejingat kami kejengki di ban bedip farmar si doktor veterinary ban sim ki dawai Bapak Sumar di hadirin kini kadawai kat rekam kala berpihak adalah penjempor tang lai tayo. Jadi lai tayo itu masih usaha juga penjempan batas sekian salah kan. Kon masih. Kata kali ke bega mat kon. Kamat ke baar pada orang ba kadang kau high court order ke bala mana persya banwa lani ban hat ya gitu ki masih ki senyang ki snir masih ki kecak senyang ki kecak masih ki telit ha ki prek ha khamat jingkhang sang gitu kan gitu ke high court kala ai order ke ba mana ya kita ki jingle nomor kini ke pen assessment ya baik ba te layakan begini ginom order hamni bagi lai menjur ba ki snano ada duli hasai jangka dukan bakin bu ya gitu ki klien masih di krisnya mengenai dikejar di snir. Karena bagai sekarang dukan di dalam masih kan orang bawa tenang, batu yang bandru akan non kecil kut sebab kebahagia dia kan do. Poin nomor 3 pada orang bawa kan ini jingrai bon tan kan ini plastik. Apa ni kasar ni apa makarat jika sajan kiberiu ni bun sin kila ku kila tu dari plastik tengilang ala kerpat di senjuk di minum ada bagian tiet no ada di plastik kiba kamrem kimat kamrem artinya lain negara te bagi kenong ka nuksa na berdagi be pada para nong songyo ang ni hayong mokoron ba kenya bot yang ta kadang ba ginyo kata in penengkam nak di plastik di bapot mo hadin kata ni sini di plastik di bapot kadang ba kinum jelai ha ki rot ki rot wa ha kislam di tha ki rot di ki ha ni ka thai ki nam yang ki rot pilaya dan pa kata ka jenis menghap, makin saya long meeting para mati, seperti saya
tak